Aguyak ka man lakay. Unay mga binan da ito'y nga uyak kaya. Kasano ayaket uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito'y bakit. Ay na, denggam nga min dagiti ibagbagakken ka. Lakay ken baketan. Isu anas ken nasalwadan dati salunata. Ala, mabitlaan tay nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron bakit. Hello, Nanang. Api ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso adi kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka di sumarunggar kayo met diti probinsya. Anya? Kasta ngamin ti bilin ni tatang mau. Ken ada kumapay ibagak. Mabalin ka di nga kinlawa kiti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang mau. Ken inak ko maipakita iti doktor. Awan ngamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat! Aday talaga tigagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga miniti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupit aramidag. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nangipawita kiti 2,000 kada nanang ko raon. Ay ket nasaya ta. Pawita matida. Takasapulan damat. Day talata nagdawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mulisa. Iso panunutom ko mamatida. Syakla ka na yunan. Di kapsat ko ngay. Di na pa'y maikan matiday ti kwarta. Ala, payaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat kotse tayo. Mapan tayo iti rabi iti Biyernes. Ay, isupe apagbannugan day ta. Nagado ta ramida kiti opisina. Anya? Kan may sa, saan mat nga isudo tinang paadal kanya? Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin? Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awang pay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawitan na talakayan. Kasapulan na dagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awang pay bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipatan mong tiguram iti amam. Saan na nasaya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nanang, kanto'y tinatang. Kukuhayon ti may sarapet. Ay na, agyaman na akben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na nagagagas mo. Ay, pasensya kayo nanang Tawan mo't ngamin makukwartak. Nadaman kwartak. Umdas lang igatang may tibagas kung sidaan. Ay kuwan nangruna ta do mga rudan nakyaw. Mas importante da. Kat da kami kanita atang mau awan parikot. Tagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan gayam nanang. Anyati ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh. Diyan mo anak ko. Taado ka no mati trabaho na. Ay, mayat kumaano sumarungkar da. Tap nagkikita tayo mayat. Ay, sapay kumaata sumarungkar da anak ko. Kaano di naudi ang nagbakasyonan da dito eh. 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkadang kung agbakasyon tayo dyan lugar yo. Sarungkaran ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no. Sarungkaran tayo mat dagiti naganak ko. Ay, adula amin. Manaktak la dagita.
Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yu ti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo in kay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di kasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapnoan niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarungkaran tayo ida. Ay sanan. Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idisan aya. Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. Idinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Hisungay ta, tunggalagkit daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, day talang ti ginatang mo nga isang tayo kadananang mo. Katuwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging gatmalpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot kamutin. Gumatang kamot iti abasto dananang mo Itanyaga po. Antay nga rodan. Ingka kita ang dagiti anak mo. Nung nakasagana dantayin tayo. Naimbagman ta nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rodan. Una. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? May salamat. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay san? Oy, Ben. Numakay ninom kay tarak. Hingka gumatang no dakwartam. Eh, bakit? Mas dawa ka. Aqua? Hapi nga nga daka ditoy. Tapnan niya, agikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamot akasta, Ay, bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang, tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang ditoy. Anak, di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipaimat ka ni nanang mo. Apa, Elisa, nasakit ka di tinakam mo ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wan, nanang, ngamin gastos lang. Amok, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad hadal ka pailaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang iti agas yaw. Huh? Ay naahawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adamang ni Ben. Ado ti anak dia adim, Lisa. Kan awan ngamin mas no papanggedandang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursigya nagadalakas kanyak. Di ada kumama na sa yata panggedan na. Ngamanyangay nga ron. Kat inuna na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog asikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam day ta. Umdas na kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam di yu inaramit ti responsibilidad yu kas naganak mi. Agasam elementarya ak pay lady. Ngam mangmanggedakon. Kalpasan na. Alaan yu pa'y ti matgedak. Tay gatang yu iti bagas wano asukar. Wan, anak ko. Amo mi dayta ka ni nanang hiyaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yu. Nakaadalak. Ngawan na itulong yu. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Iawit John nagita sa bati na bak Raul Barok. Imbag lang nga ipalumiyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kanina nang yu iti kamutay. Tapno ang dayawit yaw. Ramanan yu mat ti kamutay. Sana pasig at tinapa iti kankanan yaw. Tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan, anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na, gaputan nakadal.
Wan nga ron, nga may na, saan mo nasakitan dayta? Kabsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dito nakaadalain, nanang. Awan mo tidakas ngay naramit ko kun na. Tapno kas jay ti ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kan na? Kabsat mulat ta daytay. No nasakit man tinakam na kada kayo kani tatang. Saan na kumamot ngay raman na? Imbaglangan ta nakapagtapulak iti day agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma? Nasayaat mo talimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wana, kanan tayo Sayang mo't na ipadawat kulaan. Among bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo nga ibagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamote kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kayat ko asawan. No di kayat uray maditi panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamote. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di nagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na ang nakaadal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakter kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Syaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin. Amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya. Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakad kada kami. Hanggang sana kakaskan ka nga aging gaita. Kat nasakit pa ilang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinagam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min buridak ko. Hanggang pansit la ti linuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Idiso ko na dito lang misahan to sa pangalan nyo. Wan anak ko, katagyaman kami. Ben, anak. Saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kan ni tatang iyo? Saan nanang? Siyaklahunay anak, ngamin. Saan kayo pinagadal ni manang mo? Anya nga nga tatang. Kat sugador kayo mo't ide. Wen nga raod. Naladawon ti amin, hindi makaamirisak. Sana balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko. Kat nagadalak akas ka ni Manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anyangay nga rod. Kat nangasawa ka dagos tatang. Ay, pakawan anak ko. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanyak. Amin tayo kat agkamali. Saan tayo perfecto tatang? Kat ni manang mo, jak mababalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit inaktiban na gitimula ta sa ba? Time bagla nga ila ako tano malom. Hey, hagmulak ta iti sabak kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid ti dalan mait. Kain no da maapit para manantamay dagiti akin daga.
Nala, ingka nga rudan, kutaganad ka Ewan bakit. Siyak mo, inak sa rungkaran dagiti mulak kakamute kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga nabugong na. Wood, naimas day ta. Ala, agan anad ka iti ipapan mo ito, ma'am. Kita ti dalan mo, Unay kan, kasla ak matlaubingan. Kat uray si ka agat nat kamot. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis aja isa ba? Ay, Wood, unay ka na ya. Expert day ito asawam, kunamsa. Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilolon? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayen! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamid mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kastoy matan tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kami nadangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. ti kagsaw ti kasta nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig ang bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto nanang. Ti kagsaw ti kasta. Uray awanan ni Tatang. Tanda kami pa yung kalagiti at puyo. Tanda kami ti agbalik na kabinladang yan. Itan ti Maudi Arabi iti pan nakalamay ni Tatang nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantuman na kwarta laang di kasapulan ta. Uray pa'y. Ipakaam mo talat tananang. Uri saanan. Saan man? Wala, siyak ti umawag ka ni Manang. Kat, anya kumakanyak no na tayo ni Tatang. Awan maramida ka, tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, makamu ka. Ngayon ipakamu klatakin ka Manang. Kasta pa nga rod. Bye. Dagiti buwis iti tibiyag ko. Kanayong daklarang-rangan. Pare, naitabo ng tibang kay ni Tatang nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alaos to nanang. Di kayo unay agliday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawam tag drive roll. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang ano madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo dago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na, makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko ma. Apay nga sandak nga inuray. Tapno nakita ko matibang kayo. Sagba nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di mo yung magakanyak ti tabon ni Tatang. Tanaka umayak kumadagos.
Saan ka ni nga gungungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamu ka pimusay ni tatang. Nagalas ti ugalim. Managi mula ka iti sakit tinagam. Ket mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dita nagkurang da kadata. Ket kastante isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baba ni ti bukod mo abanog. Ngam linipat mo dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Ket sana nagbabawyan ni tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan na ko matatang. Kapoy tinaalas nga ugalit na ipagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini tatang. Sana namang nagdagiti bagbagamanang. Ket tinagalas nga ugali. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti anak natin ka. Malaksidan man nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manan. Gura tinagtura iti kaunggam. Awan serbi na ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat ti ugalim. Pagkawanan na ko ading ko. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.